Africa is not a continent of problems, not at all. Guverinoma y'Ubwongereza yashinjwe kwishyura abimukira bari muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kugira ngo bemere gusubira mu bihugu byabo. Mu gihe cy'imyaka 4 Ubwongereza bwishyuye abimukira miliyoni 53 z'amapawundi ngo bemere gusubira mu bihugu byabo nk'uko The Independent yabitangaje. Amafaranga ahabwa umwimukira umwe ashobora kugera ku mapawundi 3000 ndetse akishyurirwa n'indege kugira ngo atahe. Ubu buryo buzwi nka Assisted Returns bufasha Ubwongereza kudakoresha amafaranga menshi mu kwita ku bimukira muri icyo gihugu. Bivuga ko muri 2024 hakoreshejwe ubwo buryo hatashye abimukira 6799 mu gihe muri 2022 ari hatashye 2179. Hagati ya 2021 na 2024 bwo hari hamaze gutaha 13637. Kugira ngo umwimukira ahabwe amafaranga bisaba ko abakomoka mu gihugu kikiri mu nzira y'amajyambere ndetse atemewe n'amategeko ndetse yaragizweho ingaruka n'ubucuruzi bw'abantu cyangwa se akaba afite ibibazo by'ubuzima no kutagira aho kurara. Umubare munini w'abimukira bataha muri ubwo buryo nabo mu Buhinde ndetse na Brazil. Muri Werurwe 2025 Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko urebye mu myaka 8 ishize ku ngoma yari bwo haciwe abimukira benshi barenga 24,000. Kugeza ubu icyanengwa nuko atigeze atangaza ko muri abo bimukira bacyuwe umubare munini ari uwabishyuwe. Ubwongereza bukomeje guhangana n'ikibazo cy'umubare munini w'abimukira binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni ikibazo cyarushijeho gufata intera ubwo Ubwongereza bwasesaga amasezerano bwari bifitanye n'u Rwanda yo kwakira ababimukira.